Suboleng igirorno angama narongolo ngim sana bayiro leng nairo montoni ngom lekai singolio podcast kaja nkarna Teto ole Tutuma musano leng baye taroi ena podcast nagira ngole karadamu tongolongi shoyo kankai tanakide mangole na kigitume na podcast te video hasi ore taro yakagira atiyarana na kibiribira agira silegu tankai ajo kanyo nasa namaniki endariki tikitam nabo duo taata olapa leile eji naa nena tarikini apa bayie studio radio teldaari otulusoyie pi etamayiana yiok Enkai naa ninye duo taata najo tenaa kitum tenolo ndositoyie peno eji ruruyie kejuako katonita nejia Kira ngorongoro nkuti bukui nasir naisum kina ekidol naata ninye Enkai onayiewuaki yiok mere nidiasi na tenemeeta enalelek ngolai duo shoot ena video naitugiroroki enenolong ele tukul na mayiana Enkai ole na ore tunye kedo be atoborikia nai naisho irkarashanaki naitoki aibelekenye mwa enkikodo na kaja ake peyie aitisipu amu ore toi teina tilor lelo bukui naitodua katine wuei temisa netii mbaa naaje naayeu Enkai abolu naa ninche pi ayinaaliki na nchere kinotito course enkitengenata enkutuk ormaasai naji ntomoni uni nkolongi orngejep orkuak lormaasai 30 days spoken ma and culture training ore ena na nona toyie maitoduaki na nena units ntokitin nikipuo aas tonena olongi nabaya 30 na kaitau toi te video aje na sinanu na aya audio aishorita taa drafts te screenshots apa esiai agira aiteru atejo topics nabaya 10 eniking'ua te Israel enikinkunakino peyie kitoni te East Africa enetiu taata enkishon ormaasani tangu pekini nimpang tenkop enkirukoto tenebo erikore ang nikiimaki ake sininye esiai enkisuma ormanyara wenkop ormaasai ore tiatua ena nikiata topics uni te kila nabo ina nikipuo aimaki tonkoitoi e video tajo na sinanu na tenibaki documents nairewaki o assignments natii inewuei kaisidan imbaa